Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Karbi Anglong Autonomous Council Apen KSA KNCA ASDC Youth Front Atum Angbong PGR VGR Aputha Kachingki Kachingwai Amai Kepadupon Thangthangni Phaikhri Circap Arni Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Hall along Karbi Anglong Autonomous Council Lapen KSA KNCA ASDC Youth Front Angbong PGR VGR Aputha Kachingki Kachingwai Amai Peduponlo KSA KNCA ASDC Youth Front Atum Kedam Thangthangni Pioneer Capen Dipu along ing Samjin Pen PGR VGR Aputhak Eviction Aronre Pen Angtan Pen Kevang Keche Kibea Swatum Aphan Katharle Asai Dengnangji Pu Kachesong Bom Pen Thangthangni Phaikhre Phot Dongka Circle along Kachesong Dam Hem Kachewang Bom Apor Ahut Arnikang Sam Apor Ahut Kheroni Saria Li along Tang Thek Thek The RNSS Klembang Atum KSA Kachesong Anok Be Atum Aphan Towar Ton Koksi Arengahu Pasulu Laso Arni Ben Amat Karbi Anglong Angkang Pi along Suluk Sodak Atomon Kejap Apiong Kangdang Chenglu Biharia Khiatum Bangkrener Ke Patum Aphan Raikom Sai Khiatum Nep Ingnang Ponlu Karbi Anglong Autonomous Council Sayam Dr. Tuliram Ronghang Tim Karbi Anglong Lapen KSA KNCA SDC Youth Front Angbong Jingki Chingwai Amai Pini Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Hall along Peduponlu ASDC Atumpen Sonpho Charter of Diman Pinpur Alu Kehangpon Kechengsi Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong along PGR VGR along le along Aron Repen Kido Mi Thongkep Angbong Plung Et Nangpo Mate Eviction Nangpo Pusi Hanglu Aduntu PGR VGR along le along Kido Inglong Aso Akhiatum Aphan Supreme Court 2011 Atengben Eviction Long le Pusi Hanglu Kethom Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Angkang 6 Schedule Area along Angtan Pen Kewang Immigrants Influx Keche Kibi Aswatum Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Plungnang Popusi Hangponlu Kli PGR VGR Angkang Arlo Polling Station School College Heihui Supreme Court Arong Ateng Pen Pavedet Nang Popusi Hangpon Pho Abangki Karbi Anglong Autonomous Council Angkang Arlo Immigrants Influx Inglong Aso Kalidet Atuma Phan Voter List Pen Amen Ingthan Etang Popusi Hangpon আন্দোলন কৰিছে সংগঠনটো ASDC KSA আৰু ASDC Youth Front আৰু KNCA চাৰিটা সংগঠনে তেওঁলোকে প্ৰথমে PGR আৰু VGR কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি PGR VGR যিবিলাক ইলিগেল তেওঁলোকে অকুপাই কৰিছে তেওঁলোকৰ আছে ইনক্ৰচাৰ আছে তেওঁলোকৰ এভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু চিলুনি চাৰ্কুলটো বৰ্তমানলৈকে ইয়াত PGR VGR তাত কোনো ভবাক কৰা নাই তাৰপিছত চিলুনিয়ান চাৰ্কুলটো তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ ফুলনি চাৰ্কুল আছে তাৰপিছত আৰু আমাৰ ডংকামুকাম চাৰ্কুল আছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিছোঁ গোটেইখিনি কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু কালি আমি গোটেই ৰাজনৈতিক দল কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি পলিটিকেল পাৰ্টি লগতে কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি সংগঠন অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আৰু এক্স MP এক্স মিনিষ্টাৰ এক্স CM এই গোটেইখিনিবিলাক আমি মাতিছোঁ কালি আলাপ আলোচনা কৰি কালি সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু কালি মই ডিক্লেয়াৰ কৰিম কেনেধৰণৰ আমি পজিটিভ হ'ব যিটো নেকি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ গোটেইখিনি আমি যিটো ৰায় দিছে গোটেইখিনি আমি আলাপ আলোচনা মাজতে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু হেৰি যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা আৰ্থিক কিবা দিয়া তেওঁলোক যিবিলাক আহত হৈছে যেহেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি যি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি 1 লাখ টকা কৰি তেওঁলোকক আমি দিম আৰু যিবিলাকৰ যিটো সেইদিনা যিটো গণতন্ত্ৰ মতে যিটো তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰি অহা ASDC আৰু KSA আৰু SC Youth Front আৰু KNCA সেইদিনা মাৰপিট হৈছে যিবিলাকৰ মাৰিছে তেওঁলোকৰ আইনে বিচাৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে 18 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে বাকি যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ এৰেষ্ট কৰা নহয় মই যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি দল সংগঠন আছে মই কালিলৈ মাতিছোঁ নম্বৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি কাৰণে মই সদায় অনুৰোধ কৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হ'ব লাগিব স্থায়ী শান্তি হ'লে আমি যিকোনো উন্নয়নমূলক কাম আমি আগবাঢ়িব পাৰিম নম্বৰ 2 তাৰপিছত এতিয়া মেট্ৰিক চলি আছে যিটো চলি আছে সেই মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা দিয়া অহা যোৱা বহুত কষ্ট হয় গতিকে যিটো ধাৰণা দ্বাৰা মানুহে যিকোনো কামৰ এইটো সফল নহয় আপোনালোকে জানে যে বন্দুকৰ দ্বাৰা আন্দোলনৰ দ্বাৰা যিকোনো সমস্যা সমাধান নহয় আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম
গতিকে আমি আলাপ আলোচনা কৰিলে গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম labang pen pini pini kacing mai ateng abang ke labang ke lasu kecil song we katum VGR lasu free nangi pula dak lasu ke claim atum abang fu bang ke laki ASC lapen ke KSA lapen ke ASC Youth Front lapen ke KNC latum si kapangceng lasi latum pangceng lasu pangceng benalang tum dak di fulong tamelang tum dharna dolo lasu phi bang ke khiruni long tame procession dobo laso phi bang ke alang tum dong kam long circle office long alang tum dak dharna dolo lapen ke kachi bang hot dak ching ki dinga tum bihari tum la tum phan chok theng lo bang kri si tum phan lasi areng hu piso lo lasi lahaya areng hu piso tum phan nilikar bang autonomous constituency am relief phan hin pen lagi CCP po lapen ke laso kapiso wega tum phan hola swarni sinili hukum pilo ye SPDC phan hukum pisi toisi nang tum kiniang bong lahaya areng ke kapiso weg abang fu tum phan eres weg nangi pusi la tum phan ajo si toisi DCSPP la sorni bang krisi afan eres lo bang next ni bang ke bang troxy tum phan eres lo bang krenar keblo no ke eresta la si ke dolang atum phanan tame eres po la pen ke la ke luen orara ting ben si klempo arora ting ben sing sai po la pen ing tonte sir chendro kan terang pulo pen apen sia proses kan jeng fit pen apen si cheng fit po la ke proses bang ke choko bo la si karbiang long ra tum ki do an song ki do an atum hani lika chuning ria bang ke karbiang long monsan do nai monsan do lo polong tel tum kaching thur asayang deng tail tum paprang po la pen non metric tail tum pibom dak karbiang long kali ola sam da do bom asi metric itu kacang liya sumar tumanta la sobar sai bang pinangji sele tum lason dharna ke do la pen procession ke do lahai pen gil tum chunche il tum kaching ki ke ching than me sejara sayang deng ta chunji asinili song ke do an hamphang song ke do an la pen ke kapre political party dumai chuning rie bang ke pen ap ching bai ching sai pen il tum la so Supreme Court araya ateng pen kaciraya teng pen tum la so claim pon bo hansin il tum ta siklo la sila kado eta la son asayang ding bang ke claim ke det nang gifu la son indefinite strike ta ho la pen dharna ke do ta lai ke chunche lai bang ta tum samjin pen il tum court arona teng pen tum samjin pen il tum violence pen kali non violence pen pulang til tum chun weg la sil tum chingki je than se jara sayang ding da chun po la sin li chun la ke arpu ke pasom pene sakuri ke klema hormu kan din tum da ECS IAS IPS pene mondol sakuri klem to man ni tum da council pen than ni lake ningkan pho bang ke lake rat si ki pilo lake rat si akang mai la si lake ni tum pen ke than ni lage alang yong si chiria indet posona la le bele gelam seta tak mane sakuri klem to muse afan ke ni tum thanun hai jeta la so bang ke tum thanun ni karbi na to mas council Karbi Anglong along ri arlo along non malong PGR VGR aputhak hur chodun anpin Karbi Anglong aradatum mi thak lang thak asonsi nang chimanlu lasi Karbi Anglong otor mouse council atum kopisi matha ponpo pusi cherok tok aradatum pen kamatha kachong hong Kedam tangar ni PGR VGR alam aputhak phelang pimate kheroni along keche aswatum Karbi ari swatum aphan kateng khengdun ajok laswalam ki aputhak non malom Karbi Anglong aradatum khela pen dhorom alam chipupe pin pen Karbi Anglong angkang pi amat kachesong airset prungset anpin si me thak lang thak asonsi nangman nanglu Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum kapang samji aphan kopiasai angdengsi kedeng jiloni ke ongdong cherok tok aradatum Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum jongsi kemesen alam the atomon chingwai ponpe pulotangte non an sosi Karbi Anglong ahabar along soluk sodak atomon nangdokok ta thek Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum rat aphan aning kapang samji aphan mesen kachingwai pon alam the akenang sot apor nangli rok tanglo pusi nilip nihang aradatum pen chethanpon News Desk Report, Karbi Anglong News. Lahorijan petrol post naka checking along puthot rakki hormo mate drugs kineblong laso along banghini kachingna
thang ni phai kriner kep por phai kri sira minute thong kepa por malom dilai police station ke palo Lahore jan petrol post naka checking along C20 CRPF dilai OC Rawi Killapen Lahore jan in-charge staff atom ben chelangsi ihum Dimapur pen manja an ke pale jipu Ford EcoSport car bearing registration number AS01 BF0246 agari along pen 15 soft package heroin drugs 200.3 grams on long ponlo lapen katir warabang phuben pen kachingnang ponlo kachingnang chekabang phuamen Abdul Kalam artaningan thongke pratrok asar boramen Abdul Kabir arong NG subtu karong PO lapen PS Thokbal district Manipur adun 2 kachingnang chek amen Mahabat Nawaz Sharif artaningan krener ke asar boramen Karlitang Baniamin arong Lijong Ching PS Lilong district Thaubal Manipur pusi pangthekpo lapen case register tami pabon ponlo arona tengpen raikum sai khiatum chipari deng ponlo bokajan pen sarkuru be Karbing Long news Langlokso arat atum penta kheroni along alamki aputhak dharna ke padupon thang ni phai kri sirkep arni lakha kripli korkanthi constituency angkang along kedu langlokso alongta kedam thang ni phai kri pho arni ASDC youth front karbi locharli asong atum PGR VGR along kedu bihari atum aphan tharli nangjipu kache song ahut nijang karbi anglong phelangpi towar krongpli kache kok along bihari atum karbi ariso atum aphan areng ahu kepaso aputhak ingtang kring pen kache song asai dengpon Lason si kheroni along PGR VGR along nangke dopi keche aswatum aphan tharlevek nang po lapen thang ni phai ingkoi arni Karbi Anglong Autonomous Council pen bangso along kedo abihari atum aphan ke tharlevek ji aphan si cheparai pon thip nang po pusi kache song along klam along pen rat atum sodak pen kehang pedupon Lapenjong sirat atum akar I pachun pi pe pulotang te ahir ingtang kring pen kache song pedoponang kok poputa rat atum pen pachinipon Samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong News Klang tungi lalo non ta laso achiklo along dakar biang long kisung ki phonang ajok sinili tum na dak pinilang lok so long stame do ana kar biara do an stame nili tum sorlo pupe so pinso pupe la dak kar biara do an nili tum chingrum si hala dak ala KSA tum kheruni mate phelang pialong alang litum KSA tum areng kisu la so puthak se nili tum la ka do ka vikar biara do an inglong so ra do an stame nili tum pini la bang so ka chi song along litum dak lang so ra alang so lo kalong nili tum la ka do ka vikar biara do an tame tum pini chitong lo asin nili tum pini ke chitong ke la lo la dak pa nili tum non dharna judel te nili tum dak pen samlang so an nili tum keng pen procession damji lalo la si pini nili tum na la dak nili tum la bang so hong jai long nili ni jidong gang tu ke lalo nili tum so ro tum se tame hem rit chi OC iso chi OC iso ma chi OC nili tum kam jam do an tame chi OC ko pipo se chi onang kong malaki khai ka ching hon non ki khai aponang le ro kar biarat ko ani ki dup ko ani ki sung banang ke lang selek bang aso tum nang do chot ili kar bialong nang do chot si labang so ili tum iduke do dunang a join sini tum ka chesong la sini tum labang so election vek nang ji la so labang so long le farman ke nili tum phana dak pen bihari tum phana plung pi vek nang hi pusi ni tum so do song pen stame ni tum pini la dak hong jai long stame ni tum lam theji paklang alo la pen la ka do ka ve kar bira do an stame nili tum ningi si vek la pen ni tum chi song vek ji la pen de pina mani nili tum ma phan kar bira alenge thi tum nang hang lo nili tum ba kar bira tum nang hang lo hadak taring en ko ni tum hadak ayat lamba chingwai nang pujong sa lang tum jong si labang so alam nili tum rat kar ia long nang pachununde pulote nili tum la kar biara doan inglong so ra doan lang lok so ra doan ke ni tum ka do ka vitamin ni tum ka chisong ing tonte lalo tonte la sinili tum la ana ki du pa ni tum chi pidu vek ji la pente nili tum ke bang sar palam thiason so chi pat chingko dang ta iso is chingko dang ta iso mok chi pa chupin pasona thani tum ke sung ke phok ni tum ke dug lak tami prana chi pinang ba chi pivek ji Guwahati kam ka chongda dampen arenga hukiso nangatum bothat long soan nang kelelo kedengdun nijang Karbi Anglong bitung reng thamapen atur kramsa lapen arisang ho atum Guwahatian kam ka chongda dun jiaphan barsi Guwahati along Galaxy cement factory along kam chongda dun do bonta along litum
kacuklem dun bai nong mati anamanta chilong lere ka jok alang litum kelong nang chianam chi hangdam lo lason si nang pipopu pen arni padam boma jok 17 arni alang litum kachi hangdam akhoda pangke alang litum aphan kitheng ki jok pen ajo mat hem chidam et non pu nang toyat lo bon ta alang litum anam kelong le jok ari ding tangka kabi pen a jok kisung phonang koklo bang so hot alang litum kisung ki pho arju long si GGKSA alang litum ahin pen parideng pen bothat lang so agarian nang thap dun si puthot bothat lang so long pusitami 18 arni kangsam apor ramsing tokbi KSA la pen ari sang ho tum pen parideng pon si a heman kachidam chie phan tempo thik pisi heman thondun lo bothat lang so pen hemari bongrong report Karbing Long News তুমি নংগে গুৱাহাটী মতে জৰাপাত লং কাচংদা দাম আৰি সৈ যাং তুম মতে এলি তুম বংমাৰ তুমলো আলাং তুম দৱে বাংকে জিজিকে আছে তুম সিলাং তুম ফান alang tum han rap dun pen pe joklo angke lapen pini bangke Guwahati pen dak wathar lang so hiti kimi anabang nang pale pen nili tum dak kopai kimi pen alang tum han receive dun lo lasi non nili tum tempura me pathi elo lasi alang tum todap Guwahati pen dak pini wathar lang so hiti kimi anang pale pen alang tum thang akisung kasik sakatura pen wathar lang so anang nang pale lo lapen nona bangke dak wathar lang so KSA branch along claim bang khu tumsi receive dun pangcheng lo dak thesong kerang ke hai lapen angke sarhon rongpi angke ladat KSA member tum dolang along litum si receive dun lo lapen nili phana beta nang pipen along tu phana heman pali dunangi thonunangi puna pachini pen sinil tum non tempo pathik lo lasi nona bangke alang tum nang kithan na pachini tem bangke alang tum bang bithung constituency bisna than mate dongka lo kolonga lom tado pusipu lasi alang tum phana bangke dongka mukam answer kalilo ahem hem ka pathon advance nil tum bang kisik chedang ponlo lapan ka pathon ni pasi nona bang nil tum bangke ladak thik ponlo lalo isi ulam ka chuning ring tu mangalalo anglong lapen west Karbiang lapen Karbiang lo atau kanu betul lapen angtan gitu Karbi ari soe jang tu musame non labang so burning situation labang so suluk so dak horbang ke do kedam kacheri kenang sot pusi ka chuning ring tung lo lasi abang putin musame non labang so suluk so dak horbang ke do kedam abang putin musame ani kang sama por kicu tabe pangting giraji fansi niltum Karbilo chalia song hin pen chuning ri ponlo Hamren arata tumpen pherang kyamai ke padupon West Karbi anglong Hamren rong sopi along Hamren arat penta PGR VGR along li along aron ri pen kedo atum aphan tharlivek nangji pusi klardak alam the Karbi anglong autonomous council kachari bom CEM Dr Tuliram ronghang la pen tim Karbi anglong atum aphan pherang kyamai ingni pen arsik jik pen kachoningri pedupon Rangsi pherang kya bitung phan kachuru pajirlo lasi lalo non la PGR VGR alam the puthak sini tanigi po la pen pini pen kaching ki kaching wai la PGR VGR alam the puthak ki cheng ponlo lalo lasi nili mate kyongdung dak hamren arat same aning hangel la hello la PGR VGR alam the puthak kaching ki kaching wai pachun pe me nai la pen ladak kadog we political party wala hamphang song stame ladak political isu methang political party pula so isu bang jewan wedet pensi claim ponangi lalo lapen nili Karbi Anglong autonomous council of Hanstame churu lo tong sekot pen kaching wa yi a platform nangke hang thek porbangai chuningri churu lo lapen labang so puthak nili yung pen kachuningri lo labang ta lapen labang so PGR VGR lam the puthak bangke pachun vek nang ji pusini hin stame pulo ningji ponlo lasi labang so puthake labang so kaching wa along pustame isia terms du kok tahai mene setelah sobang labang so terms kipi pia prang pen stame isia lis bangke hardak election popula so lis bangke
pidam det nangi pusnili hin pen stame bai tum hamre na rat atum stame la sonma si akar I la silabang so rat kari alang li Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram rong hang stame labang so rat kari along nang che kroi dun nangi la pen labang so puthak PGR lam the puthak bangke pachun vek nangi la pen pachun vek pu pusi ning thesi nilam the bang pan chalo